Bekunjalo sathi siyaphinda siyabuya nozakuthi sikhona manje niphethe ubhuti ke uzangixelela kubo ngobani kabani and wenze ntoni ngaphakathi ingane sephefumile masive ngaye kodwa leyo. Manje sivulisele kubaphulaphuli besiveza ukhona TV. Lo uthetha ngibaphansi usitya silungile nothatha amlandela uthembele gqirheni 24/7 umakhala siyaphambile njenge ambulance. Ikhali sengcobe ndibaneni kwandima. Ngubhosele nguchija ngumdaca ngumyeni ngundosela ngoqhe ngugqishila ngotwisha. Namhlanje kugcwele kumnandi kakhulu futhi. Silapha kule festival kamphathi wohlelo kuthiwa Youth Day Celebration. Ndiphuma bangaphakathi niperformile ndonele futhi ndidlalile kahle bekugcwele futhi ngaphakathi support ndifumene and the show umculo uzothengwa kakhulu online because sebenibonile nabe bengandazi abebendazi baphinde banibona futhi. Makube gcozi makube hele nto zakuthi kumnandi kunjalo siyabuya ungayendawo hlala nathi siveza ukhono.